Добрый день, уважаемые друзья. Давно мы не выходили на прямой эфир. Есть хорошие новости, такие прочитал в прессе, что наше Министерство образования Гагаузской автономии, Софья Михайловна, молодцы, ваши коллеги, вообще Башканат. Думаю, что правильно приняли решение, когда пригласили таких видных деятелей, как доктор Гюллю Карамфиль, как другие педагоги, которые действительно и выходили с открытыми письмами. Я очень рад, что обращает внимание Башкан на открытые письма и дает некоторые рекомендации своим коллегам, чтобы все-таки подключались к этим работам, которые приведут наш гагаузский язык в соответствие, чтобы наши дети, знали свой родной язык. Сау hepçine isterim söylemeye düşünüyorum hani Güllü Karanfil hepçi bizim saygılı dostlar kim kullanır, yalpak bizim ana dilimizi kim bilir onu Taisle binden de Allah versin diye bizim yavrular şkolalarda, okullarda öğrensinler, sadıklarda, yaşlılarda öğrensinler bizim ana dilini. Ana dil çekilir evden. Biz yavaş yavaş öğretiyoruz uşakları. Düşünüyorum hani her bir Gagauzlem çeketsin öğretmeye kendi uşakları. Da biz böyle yardım edeceğiz bizim devlete, bizim halkımıza. Da söylemeyeceğiz, kötülemeyeceğiz. Bakın bir kritik ilan yaşama. Onun için saygılı dostlar, Allah versin sağlık, bereket hem kısmet bizim Gagauz halkımıza, her bir ailene. Yaşasın Gagauzya, yaşasın Gagauz yeri. Gagauz yeri her zaman ileri. Все, dostlar. Selam hepsine.